Kemal Reşo ji koçberên herêma Efrînê ye. Ev bû 2 salin li bajarê Kobanê dijî. Cilên xwe û zarokên xwe tenê ji dukanên firotana cilên kevin dikire. Reşo dide zanîn gokirîna wî ji cilên kevin ra ji ber gelek sedeman e. Nirxê wê erzan e û cûreyê wê baş e. û tevî gokevnin lê demeke dirêj tên bikaranîn. طبعا عم دارن جي عجر اولا قموشي خو نارنده وبوشي جي او حتى نيجا مقبول به وقتی تداريت الخودك تدشو يا كندبه يا لوني ويتي غيرون دندن اما اي بوله بري خوتي ششتن بري كي كنك ببي كن بيه تشوك بيه قضيه يعني توني ويجي صوبت بيه اورتو وبوشي تفادقات انت بكيفي خو يعني فتشتكي دبي تفحسيه وبوشي بسعرك ارزون كما امكوش بارنا وضعك اقتصادي وشاتن ولد هايا افج فهنجي امتين جيبولي Ji ber girtina riyan û dijwariya gihandina heyberan ji bo Kobanî herwiha têkçûna kargehên sazkirina cilan li Helebê cureyên baş ji cilan di bazara Kobanî da kêm bûye. Herwiha piştî bilindbûna bihaya dolarê Emerîkî li beramberî leyreya Sûrî, nirxê cilan bilind bûye û karîna kirînê li cem welatiyan lawaz bûye. Ji ber wê yekê, bazara cilên kevin di bajêr da geş bûye. Gorijaya pir ji welatiyan pîdiviyên xwe ji cilan ji van dukanan peyda dikin. اقبالی ملت لسر جلی بولیان و فتریان بی دلار بها بو وارینی هات نقد کرن اقبال سر جلی بولی پر بو ایه که هم بیشن سبب انه بها بونی ری و تکلیفی ری و ری قط بونه و انه تشتینه زوزونین و تشوت شغانه کتنجی نه تمارکی هانی دزمیش هم بیشن شغل ترکیه اما بیشن نه جودی هان رنده سر هم بیشن مثلا کملت و چای بول دیکره هم بیتش نه مارکتی دهانه تش نوتی دهانه سر بها بونی و مابین فرقی و این و تشتکی پره Di navçeya bajarê Kobanî da nêzî 100 dukanên cilên kevin hatine vekirin. Ji bilî gundên wê, ev yek jî ji bo gelek xelkên Kobanî bûye jêdareke nû ji aboriya wan ra. Lê di heman demê da ziyaneke aborî li bazirgan û xwediyên dukanên cilên nû dike. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanî.